Izuba ry'ibirabona ukwezi kwa 10/2023 Council ya Buremba Town Council yatunga omugisha gw'okushitamisa Council yabo ya mwenda kuruga Buremba Town Council netondwaho. Buremba Town Council ekatondwaho bwanyuma y'okutwara ekicweka kyona ekyabaire nikikora Buremba Sub County ekirimu wards 7 cells 48 ejo kukora Buremba Town Council. Okushitama kw'eriizooba kwakurumu ba councillors boona okuruga omu ward zona district councillor abarikujwekera Buremba Town Council ahabwa district abarimu Honorable Caroline Mugume Rwakana hamwe na Honorable Ataho Peterson hamwe na technical staff na opinion leaders okuruga omu Buremba Town Council. Buremba Town Council kaija yatondwaho omwaka ogw'ebyesente 2021-2022 obwa hati yashitamisa Council yabo ya mwenda kuruga obu yatandika. Erizooba Council yayebembeiwe ow'ekitiinisa Vincent Muhanguzi kandi speaker wa Buremba Town Council baitu Vincent Muhanguzi yasima enkwatanisa rwagati y'aba councillors hamwe n'abakozi ba government aba Buremba Town Council. Vincent yasima ow'ekitiinisa Mayor ahawa Buremba Town Council James Matagais ahabwo kukwatanisa n'entunguka eyariyo nagezeho kureta omukicweka ekya Buremba. Ow'ekitiinisa Vincent yayongera kandi yashaba councillors abari omuseu zona hamwe na technical staff okubasa kukorera hamwe ahabwo burungi bwa Buremba kandi n'abantu abatereire akaroro. Ahabwo enkwatanisiruho enkwatanisa kingi eruho nemanyisa eri between councillors na technical staff members. Nikisima munonga abo kuba tarho inahurire omunyorrano tanarho inahurire okugamburana kandi kutukuza tutise bintu byeitu kandi ebintu bigaruka bigendo bimisho. Arho umuntu wagizira timu abantu abarwirizoba nyencyakare kumwakuba mutarho abakuba barho nyencyakare ninga nyensya barisha kubamanyira nkahi ngo mukaba mu ruho aiba kubasa kutumanyira na habintu ebi ntasa yitu ya Buremba okurgerera akatare kitu akamarumba n'ikintu kibire kirunje munonga kureba ngo abo kukoramu nakatutahiza kurunje munonga mucyo kushangira ngo nebitukoraho mu town council yitu bikushana n'amagomborera gandi no kushangira mu magomborera gandi tibine bamwe tibine na cyamushana ko nkitwe anuya nga cyamushana kandi tugaruka tunga na allowances ikintu cyoreka ngo ntasi yitu ya Buremba Town Council na munonga bwakatare kitu kamarumba n'umuntu mwana Baitwe Mayor ahawa Buremba Town Council ow'ekitiinisa James Matagaizi yasima government ya Uganda ahabwo kubakora kandi no kubaretera entunguka omu Buremba Town Council ahari kugira ngo government ebase kuba nebahereza kilomita emwe eya koransi okuruga obatunga Town Council bunka Buremba. Ow'ekitiinisa Mayor yayongera yajumirira abakozi ba government ahabwo kukyerwa ku implementinga kandi no kukozesa sente za government ezikuba zibaheirwe cyari kugira ngo nicyo kirekire nangona kora sage itabasa kuba nikozesebwa omuntu wa Buremba akandi obo government yagibaheire. Ow'ekitiinisa Mayor yayongera yasima President Museveni ahabwo kubahereza sente za PDM kandi zorekerere kuba nizihabwa omuntu wa butosha ahari kugira ngo sente ziriyo nizikora omurimo muhango nangwa nebyo kutangaza na munonga omukicweka cyabo ekya Buremba. Abaitu yayongera yarabura abakozi ba government abariyo nibagezaho kukosa ku sente za PDM ari kugira ngo baitu babategendesereze sente nizija kurara zabagendana. Mukama nayibali babani nyara kusima government ya neremu yakwebemberwa kitiinisa Yoweri General Kaguta Museveni okutereza esente za akazitugabira kakwate sente
atamakagona gabene gagira ngo na make atagwa makagona gagenza gatunga 1 million bena ni yenda kusimu kinsa president ahabo kutereze sente tukakwate sente tukabagana zabero ko tumbagine sente uko wita abantu babagine sente ko kabandi bazitera umurimo takushana hati ya ruwa banambuza tonke sente zi atuzuko zirege kinka manyira accountability yazo ko abantu bashemerirwe abamo baguzira imbuzi abamo baguzira inimi abamo baguzira amarwa imporomu n'abandi bakina imyaka ngo bicangire bakanukumba kazi bintu kurengwa abantu babire president Museveni umutero umungaro munonga ayebare kitakarebaga mbena cyo turigiye twakiriya abakumana basiye amaraka mwena neshara zanyu umushabire nakagumeho ubundi akatwongera n'izindi abo kuba cyo gikora umunonga nyandagamba bintu bigufu bitari bingi bigufuti bingi bidiyemwegi kambe niyo natandukanayo ebire nungi munonga tsimire president Museveni no kutereze sente tukayibagana okezine puriyengo abantu babereno bakora bibi abandi babena baronda muko tutugatuga bene sente zinanimba shabaka Buremba Town Council zitakaje uzagendana abo kube sente zihabo government bazihereza umuntu wahansi wabutosha nibenda ngo umuntu akaraga yoge nibenda ngo akakunda government nibenda ngo akatunga cyo kurya n'icyo kunywa nibenda ngo akarugo mboro ize sente lezo kuyaba tumboro konkati zo kubaganwa kwaba barigira umboro ngo babagana hari yaba bataka abakiriye umboro baraze kugira ko yakora tombereze mitwari ya tano baraze kujya ko yatombereze mitwari ikumi bena aho turatwashyikireho zagizero uzakwata mukora ateja kwetomba itantu bashoborera kandi okushomesa abantu babashoborere mbene ugende sente zo muzikoze sege abantu muzubaheje umbuteka ubukiko baronzire ko rashanye gutene cyo kwiha oyemereza umukono kare kure konkore cyo kushaba abantu ba president Museveni sente okazubayihaho nyatakare nzija kugenda PDM tugikunda kandi twena tugikoze sege naba ni nyenda ngo tuzigitivu ko araze kushtamana kansera aze kwija nyuma abakozi mutereze report mwena ejo kansera yagiye kuba hata buri mukozi wena bakibekana isenge report ye mutereze report zayo ahabukuba ko kubana wareba mutawun council ureba harimo kwenda kubura buri mukora kandi icyo nikire twa report utayizira mu bwi Matagaizi yayongera yashaba technical staff kureba ngo emirimo yona erukubahawe babasa ko bantu bagikora umbwire kanangwa bayihayona sente zona ahawo kubayo government negezaho leta sente star account konka ahawo kugira ngo technical staff nubacerwa kwikosa ushanga kandi cyaretera opereza butahikaje ananyera kusima government yanaramo abo kutereze nguto ya chorus konka nayo cyo kumanya engineer yaje physical plan ni mutumu kutamani mutebekana sebyo gukora umukisitero report akuriya mutugarira mbene sente spina account yazukwaterine neza kubirino zongerwayo norebe koroto bakaje bitahaha konka tukatungaga okugaruka kuhereza report ngwe sente zo tuziye tugarike twikozese engineer atija yaba yo muhanda konko muhanda nugutura physical plan agari amazima numutukoze mugire bindi mwatukoze samo numututwentege rebe korota aho yabundu rwaho numenya physical plan na engineer na hati bitaho takahandikaga takagarukaga sente ziyaka umuntu tugarike tukozese ko government tugisima rekatuhereza 1 km ya koransi na hati kabiri ne kora mwena ave sente zkwina kabundi ezishitami ne korota bishitami mu ndemu kashabe kaunkaraka warebe engineer go tugambe nawe turebe cyo gukora abo kubika intecyo cyatura bine office zutahantomeka hariya nazo nizenda kushana negi akabana cyo nacyo engineer noshimiye kubana nagaruka kahangika nazo twine sente zibyaho hatfezi yakano tukabe tukitandikire mweni engineer nacyo kishane necyo arebe ngo nacyo cyakwatomu cyakorwa aho ko office zo nizetengo tukabuza mutuzombeka bwana kawikara nacyo nakitsinda ko wawe nyabaga mba security tinungi munonga fini security abo kubin security twine harimo ubushuma buri muno bw'amani n'umbomani nambwe no wa katano ndaba twina urukiko rwa security na nyanda kubashaba kansarazi mufuye ubwire bwanyu chairman rero C2 chairman rero C1 kansara mufuye ubwire bwanyu mugaricya
tukazomesho g'abantu batuze nyuma bagira mugende mutukorere mwe nabeshengereza parishikifu mutabura abo kwa twina abagenyi bakora bakwije ko kumukubura kandi twije kwanjura umuntu ahandijo twije kuba tumanjura abo kubera izoba pineho chemaniro si favor ya tumwetse pineho DPC ya pineho RDC ya pineho DSA mwe kutarabantu wanjuri wabura hato bo wajyamahi nyenda kubashaba ngo mbeho abo kubebya security tibirungi munonga bya security tubagamba ho munonga konka katuho kake kandi urukiko rwa security nwijaga kandi bagamba ecyo kubanzo mwese security insecurity rumu hatari mu kwita abantu nibijo bakatematema ho mugurusi bamutematema bamwita ikihano mugurusi w'imyaka 9 no mukayikuruwe abantu bashanga umuntu bakabatematema bakabiba mbene important suspect to bari batekateka no joto bamutondoreze yarugaye mbene hatogo ogwa free hato n'undi jone je kufa free nabasha bakatuje muri kiko security councilors mwija hato gambe giye mu cyo kwa ecyo kubanze cyo kwitara kima abantu harimo amaro abantu nabanywa okutandakana aho bari kwendera bahendera aho bari kwendera mbene tono cya tukumanya mu constitution no kucyakubana kigamba munonga konka katugireho kaka tukaburemba nka Buremba Town Clerk ahawa Buremba Town Council owestensa nuwagaba Frank Kinyamatama nawe yayongera kusima ba councillors na mnonga ombwire bucobo obabahereyire mu Town Council okoreye ngo bagezaho gukora obutreke ihembe okoreba mu Town Council ya Buremba nangwa n'abantu ba Buremba babasa kumana bagenda omumeisho owestensa Frank yayongera yasima ahawentasya okwatanisa nangwa no gukora hamwe na mnonga ombebembezi aba Buremba baitu nawe yayongera kandi yashaba government okongera kubahereza abakozi basya kugira ngo kuiha Buremba nehabwa Town Council tubakatungaga abakozi basya abar kugira ngo aba nabo bakayongera ahakora namane kandi ngo no kureba ngo entunguka yabasa kuba negenda omumeisho na mnonga omukwaterine no kwesaje ebintu government erikubibaheire council ya umwaka gugwe 2023 abraniyene spika ngoko yabagambiye twatugisheduringire ibirabura na mwenda twagira ikipe nyingi twagira assessment twagira na PDM so byaturetera tutagikora so le ebireho ne ya schedule berere bize abo activities ezo kandi ngoko yagamba twagira ibirabura na mwenda twatwari na kusto wa katano abo mwene cyo bere biraba mweto wabatira nyuma kandi wa katano bagira security meeting yi meya y'abagambra twageta ku kiteri izoba konka kotegi izira activities yi za PDM abagambra bagamba hospital na meya PDM okuba program musya ebere ne challenges nyingi ezitubere ntubugabugana konka tugezeho twazarabamo inyanda kusima technical staff abatira mamani na councillors abatira mamani ahakuba kuyabira bituremo umwe mobilization contacting councillors batumobilizing abaronda abantu nambuye abamwe cyo kureba nkameye we akashaka kitamba yashanga batine computer yagira ngo yabereze sente zo kupanyisa computer hazo yakozere aho naho abantu bashashu mbe nani nyana ngo abantu abo tubasime mwena tubasimire hamwe abantu abakotera mamani abo program ye kandi hino kugambira we are almost 99% abantu batungire sente so percent yamwe kuburaho very soon tuiza kuba twabahereze n'abantu nabasako bari bake kujya kurigero kumukujya kubana muri mu report akora yagenda konka ya 99 disbursement ya sente za PDM nyanda kusima abantu nkoko nani bagambira twina assessment na activity ero kukorwa haifi burumwaka so turigire umwintano assessment bija kugira na external konka so far so good hakuba performance yetu ninungi twina mu challenges ko kubantu bagamba menya ko yanagamba twine staff mpaha challenges twine eyo kubanza twine staff ahako kwihantu ba Town Council tukakugaragara recruitment
kandi hariho sensitive areas zishemereye kuba ntwetenga staff ecyo kureberaho ka physical planning ecya kabiri nga engineer ikindi ka enforcement umushoroze n'ibindi bintu so hakabaho ban yo kuzubira recruitment mbweno bakaija batwasayininga abakozi abo ku district aba district obumwe okutushikaho n'ikitura aha kuba hariho distance ebintu ko kumugambira yashangana facilitation mbwenu ebimwe omu assessment omu n'omundijo mirumwendijo oshanga tutumbagira abo bakozi butagira abakozi abo manu nkura twakugamba engineer physical planner ahabwe mirumwe yaha eserire obumwe ova kwasayiningire tiyara kwa kuhikaho so ningira mu kuja kubategereza ikabutosha bakashaba mbatera mamani aba twasayiningire turebe nitwakora ibintu nambwe nuko assessment abo nushanga umwe twine gaps ibintu bya physical planning n'ibintu bya engineer n'ibindi konka tamya nitwija